Ibwaga sana mutegero weru TV nyuntu bakuthira kigwatanira na bautekere mubango takugo kia Wednesday rieto mbeto wa Purity Nguta ningwetikia nurari na kagita gakega na kanya gakega karia karoringiri nyamwathani ibwaga nyuntu bagukonia ntukwena na nkagwirwa sana nyuntu ntukwena tuna mutaaramu jawe counselor oro wethera kwa akitwa mataro mwanya mwanya jaraja egia na jaraja egia ntubaba nende ntukwena rwetu kwariria mantoja ana tukiuga mantoja na ikuma teenager gweta kirinyana baba nini bara batashukirwa kuna ana ba nini kuna preteen na kuna teenagers we ana kuma baba miaka 5 gweta mwanka maona gweta school primary mwanka gweta secondary bawi botu kwariria kwambira na unange mono and still tukaguzia nyunto mbuga ate Purity maona atakinyiria miaka 25 still mwana nyunto ome bo mtu ina miaka 24 tebu ome bo mtu ina miaka 30 ome bo mtu ina miaka 25 tebu ome bo mtu ina miaka 40 so still no thira agikuruka ira tumantu nyana u college kana university nyuntu mwana mtondo gwitirwa mbecha cia kugura irio cia kugura nguo katuge mwaka tuge university kana college nyuntu still no akuthithirwa mantu yeah so tukera ire mantu jara bakuruka ira nyuntu nyabara baingi bara colleges na university baguchuraga nyamto akarigara imbi atugi mantu ja kubetha bagikuruka ira na bakarega ikuga na imbi tuma barega ikuga na imbi tukathithia kenda bambiri coachiaria kethei mwana omwije imbi tuma akira mwanka kinya muthaka akethro ena ontupura bokurega antiuga bobo imbi tumaga ka Purity tamutalamu wetu ntukwena aru akethra agitwarire karibu sana. Asante Purity no agiri ono nterena ndengenda wariria muthikiri mukethie na ugerito raku ibwega sana mutegedu wa Weru TV bitagwa Purity Muthoni bitagwa ambugekaria bitagwa Purity Muthoni the counseling psychologist mutaalamu wa mantu jagiana mishi na nto bala kula kulenya mtu kiviawe mtu ino nto bwawe wengwa enditheri atu mataro jajamu ndio ibwega ikumbita ntukenalwa twariria mantu jana amapi. Thank you Purity. Asante. Aya na ndo ndiwa Purity ngiwa jangu chita. Karibu sana. Asante. Na ndingenda twambiria na mantu ja buria butumaga tuge kethei mwananyi kana mtu munene ethirwa atikuga buria gukurukira no kethei mtu munene ukigwa tuga akwena iwe no nto na ndene na wamuria atuga utekio kana gako click igitaro nda na mtu tuga utakombiu manyi science itona mtu ena science uka mtu aruma igukira mtu aragia tukamenya huyu nini hizi siku hizi kuna maneno kana kona mtu aruma iko inya walking style tegwitania mekira itejira ukona mtu agwitejira orimwe urareka irora rachika ya baby salon kana kebaba shop ategwita kweria ithina kana akambire gutonya ke drugs imbie tuma mtu uria kinyo muria ni nini unapitia atekwire ibwega no tuba topic yetu ya nalo ya kira gitumaga imbi tumaga na baitha mauntu na mauntu jaiku ja baithaga Purity kwenda twamba tutegere imauntu mabija baithaga niki baithaga na tumbo thithi ate batiga kwitha exactly leo kwenda tutega mauntu ja makai mono jalea ana baithanagia kumania na aciari Purity kwe mauntu ja mingi kwitumbi bingi mwa bitumana baithania mauntu na mauntu ja baithanagia jale ja mauntu ja bo pitia jathai ana be info holidays bainja ana ba bibokalania na bangi le mwana de mwana akumara na ale ageta akaringirwa no agatiritwa boy akalirwa boy gweta na ale de mwene trege class kia na bala bate class kia class
irasi bibia batira bati uciumba muno baba uciumba umba bara uciumba muno no kuona riu kirasi ne kiri atifita abo ega inyame yaririe ria arairwa na aria rimwe ni ituma mwana ule akagia na low self esteem no ntumi aririe ria kwarirwa na aria na kuona sisi ni wanyonge tutena kina i mucetho jo wijite ucetha rimwe no kuona mauntu jaria na bala ba tritaira kutumitaga either bullying kana mistreatments bullying ni aria uguteswa gupitia mauntu rimwe no inyerirwe no tikumba guciaria no kwenda kwija kiri bangi lakini biugo birio kwarirwa ni ana babangi bucetha nabo ibiugo biria bikainyeria nkoro eku ukaigwa uma au we nakini ntena bothithia mubiro kero igwo kagiraga ukero inyoke ja kethiro tireta kina niwe kabindi kana kagete kaiye gintu kwa muciari karete ikenda gatonyo mubirene no kuona kiringi imwe babangi bocetha ketha no kwenda nkwate iri witithia na gwambe ondetere ibwaruga kina riro karuga kina nyomba mwana arege kuria aithani ikenda aletera baba mwamungelere agitatia tithia mauntu imaingi newe antu ibakuruka ira mantu maingi purity ona protein okethera nurathithiria kina nuraumagire ana kana ikarathithirio naria na tuteria muciari riu ukero Yesu kari ondetere iskobieri ketho tikwenda tu gaigwa rathithiria wakaraokera kwa usiponifanyia mimi nitasema wakaraokea ja bullied yes kiwito ikimwe kia birana baithanagia mudu kire aciari nontu ibokira nabo bauga no ije mamio kwa geta kuria bare na wale bara membi le umpuru inye ukwijira kiwikimwe kwi gintu kingi tugaga jalira nabo tumira thimu social media kana TV uketha gwi antu barugurite baigangwe muciari bakorange bagetage channelingi ukwelewa riu kwi mauntu ya bakuonaga na bati kwenda ugo muciari umeane bakuri kana rero kuthuganitia batiwe nyomba bethoma wakinya kaja wigwa kubukubu uketha bakuorange baigwa murango jwerugura jwerugura kona mwana akuorangia nontu nakuwa ati kwenda umenya na kuri TV ni social media kana mwana wina thimu na ati gwo muguririte thimu as a parent na ati kwenda umenya kethira wina thimu na thimu riu agatuma ira ithite jo tukuirio ketha mwana ata mama thamu gwanjario mtandaoni nontu ati kwenda umenya riu bugakara bwega makinjioni bukale tha ingi watonya ageta ikana mostly enda kwithira ari kire room wewe wengwa na bedroom yes agaswithi ndu kire bangi ukona inya arenda kurira nale nontu kwi untui akuthithia kathimo gagekirwa silent bulu katiga inya tirire wote mwana ora kethere nai na thimu gintu kingi acia ana baithanagia kumanya kiri acia jaba barakura rimwe muntu nuona nangwenda gwita kuna janaru itwetete kuna na bangi ukona iraka ambagi au kambagi tonge twira kwa mugongo tunini riu clothing aithene tugu riu aithanite tugu au akinya na aria nika agekira ombe ofiti gekira skia babangi no kombelewa riu rimwe mirenja andresete mzuri akinya na ala kire bangi ethire riu asensia ikendo mbo fiti kire antu baliko njioni riu eje ekirite uri akumite riu ira wona rimwe mbisa gonto na gonto kejojo kia thimu cia ukona mbisa ukarigwe ni etunde ukarigwa nguo ire na ntone ekirite nguo ja ire ni ciari kana ine atakure mauntu jajale ento kingi performance nya skuru ukethira mwana uria perform nonto we mu demand the very best na wate kumba we mu demand athithia perfect na wate kumba atina mainya jale atina that potential leo ukethira na fake results imbonete aciari ana ba fake result musiari ukona na inquiry na le skuru na result ya wa ukona via differing ukethira mwana fake result yakiuretera nontu uri demand athithia the best of all na riu ati kumba riu no ije nontu na wakwenda go please ati kwenda ukuthuria ukethira na acio mirie auga gambikire kina jaga fix gakaja na ndi ikenda ngukenia I remember of a parent na that parent died na kitambo athithagio we ntuku ikinya ya kuinga ana bawe ngwa iwo agetia result si on the school ana bamureta ira result different no tunena demanda muno
no kuona le mwana akamletea result indifferent na muciari agaita iji akamuri isi yao le no kuona nuntu na ile ana ba mwirire baba menya na go wendaga le undhithi nyola nte kumba ni ansio metie bulubulu mwanka muciari alira alani kugita atia ku accept potential mwana ni ichi ate kuomba ujo aliomba ujo utumba iko kinyeria mwana what she cannot do. Yes. Leo myaba tutugaga atere you didn't perform better than you are able. Utasi wathiri ora wombite. Leo mwana okwenda gwata ire mostly enja nengifi. Mostly angana atumiro gintu kingi. Leo mwana ori enda gwata atia. Ugo te kwana ale ofirite kana mainya chawe. Tuti ombi omwe. Leo kirira tukuga ikenda tuswa uria tomba ana batu ba embrace. Leo tuga elewa potential mwana. Elewa potential mwana uria kumba na muemberie ni ile kenda igwanganirire wate kwithania result. Ni untu buthera bwa kwithikira rire nya ukona rutere ruru gutina peace nja mwana na kuigwa na inyerikitwe na skuru mwana na kuwa na inyerikiritwe kwina acheri bethera bakithire untu bo of which ntapenya kada iboega kana teboega ibogo batigutwira ekethirwa anja na inyerikitie mwana na skuru ageta skuru akera mwalimu mure mwanka resort yachije nataka mwana ora maybe aregete nataka mwana ora ari mtundu kana ari kichwa ngumu ikwethirwa umebwa we arabu kinyi butukinya au uwe ngwaja muchiari kana uwe mwalimu kwenda na ingotiketa kama mwana thariti ni kwethirwa knowledge different kwina wisdom na knowledge kwa knowledge yewe ure kuwata no wala kukwatira and so itojuka ya mto ariti no kwera wari etwae kurita na ukera mwana kuriti uwe ntona muntu muritu chawe so nona bubu inde to inyerie mwana na ndenge to inyerie kana itwe friendly ke mwana ojo tumurete akwe tumenye how to do with it na to muonerie ati you can make it you can do better baga purity into kwenda tugalia ndalia last week twalite mantu wind teenagers commit suicide. Yes, odirikana exactly. Kiwi gitumi kimwe ati ugwende urinya mwana bulu ndera skuru eta kainyo bulu na atena ungi aginyala skuru alitani be muona kama nothing nonto iba mu demandire mono na atena mainya jangi na anja musiari ya ku demandire mono no tena ungi I'm sorry kule ya se ari bambitete duwa bakimbira gani mwana okwa nte kuona I perform nsiomete na nte kuona akiomba anda inkwaya nkeja kwithia mwana we musiari ya mo pressure mwele pressure mwangala ndi abanga agakala maukune la to home the books akia musiari onena ukitata inyate udhoba lakini akili haiko pale shule the same leo wonto buimbira musiari utaka drive kulia tuta self drive kuma nkorone ndene mwana ole no yes na kwenda wengu oliona atia okay lazima tubapushi lakini kulile push akalaga unande yake atayeta giuku inyole ale ukona gutani page akira kiroko na utani page no te wa kuthithia imethwa akijale yale leo iro tugaga atire ana bazu in demand from them no ntitu kubenda mono bathithia bwega tegera mainya jao tegera level yao ya understanding tegera umebwa bwankite ko kethi mto mindru kethira mto genius kethira ne babange nikyo simbisi erejire gwatire mto ale akumba na perfectio no kuona ikiombera inyana rangwita na schools kwena Kipchoge Keino kwena bange genius Kipchoge arejaira tuguru tuma kwi bange ba prayer footimbo na ijo barejaira kurungira ndi uthomire muno engineers ne kiarejaira leo tutirarimi omwe kintu kingi ana baithanagia muno ni relationships rimwe muntu agwita ethire na kambo friend kakanga friend now mauntu webe primary nya primary mauntu jambiria gwatonyana leo yakinya rimwe muntu akuritoa kwa muntu riu aritoire ukethira nuntu mami okwa imbije akampura ito mami okwa tutiere ano dada mpenga nuje aikwa reverend aikwa priest aikwa ngani akwela ndi uti jababa kwa jale especially ja pastors mono jaka kwa reverend mono nuje ri wana bale ya nyabo no wantu na bena feelings na ruba le maba kusema ni ya mtu ukethira nje ri gakarika baba I reverend kai pastor no kona nande utiomba kumwaibisha ilio geta withanio ntubo kabisa withanie wethire wetire contaminate
mboli guntu riu ni jogo swa quacks bangi na bakwerekeza ili ogeta withere mo watumira njira itebui witumira njira itebui uketha mwana na vivirie kitendo giki ambiria bleeding riria kuthirerwa irio keja kumenya za parent no kuona riu irio tugaga at times ura tukaranagia na baba betu nkwenda tweja kigitumi ana baithanagia mauntu jaja bakwithania niki no nturimo we are not open to them tutikubayimbiria tutubera jai makosa kale makosa ja tonya ri gukalaga ati no ntu igitara ndemira musiari mauntu jaka happen kamaji yakimwagika ute ungi umbothithia iko collect mwana indi nande umujukiria au tugiokwana na nditoi na ndenderea kuthuka agatoroka nja riu ikenda atitoroka kaneta gutaminiti mbo iri ereta thina ingi jaiu akinyagia kuthirirwa riu muonie manistuera ukuona mutetherie no mutetherie riu at least kuma wengo akeja kurealize makosa jawe lakini tire apirite muntu agukua umutiganirie kaga kwete uma iro tugaga maji akimwagika kaunto burumire kwa pen onto burumire kwa pen be calm ogwe as a parent rimwe be calm imbije it is very painful lakini be calm no tukulura piriti okenderea kuthura gutetia mwana ojo kumutiganiria riu ka uthire rwale agu ambulindie no tekwende nyomike civitari nonto na akosire no kuona riu iro tugaga atiri kinya batwi ana itwenda kumenya ri no bukala no bwararagia no ri witire ri kwabangania no ije kumale okamya mwana ikwirangania na akumiraga na akumbite twite kwao na riu inyale mo ka realize ukwamba kundetect mauntu ngania no ntu awithindro ri imbio bakwithere ya issue no kuona as a parent ri ukomba kwithindro lakini ri atwekele restrictions nyingi mwana inya wengo atiomba kulani mauntu kiriwe utiomba kulani mauntu maingi rio tukugaga atiri ikenda na betu bati commit suicide no ntwarite na skuru mwalimu akethera na mweterete no na iboko na anja musie na mweterete no atente wikia nde jabangi ntogole yake na jabangi no ntuta perform hatu embirie kira bakumba imperfect in them idotige gwetera ke perfection nuonaga jakatha imwe antu baria aciari bethaira kwa kinyabo bakithira bena pressure ya society ure kauga mwana kwa tiretere maybe school nene Jamiru school kaga girls mwana kwa retere tu school iria bonaga jaiteo ya agiri na of which kama mwarimu ategerete na mwana ure aribuira ari that school withuki gote school mwana atithomera na mwana muthomi akathoma na mwana utimuthomi atithoma na mwana obangiri murungu kwa kintu kina kinya atithomete akakyo menya maisha jetu njare mwathani njare cia maratasi so nande kethira ikuothirwa ure antu barenda inukwenda as a parent antu baigua ameenda shule sijui ziko wapi mangu sijui wapi and nukuonekana ugwe wina that ka wina kauntu kau yani nukwenda kwitha wina kauntu kau ibwethera wabukire taira aciari thina second thing onto bola ndengende nyoka na nia purity ni onto bo aditore bathiria form 4 magerio tuge KCP kana KEPSA kana form 4 ukona people are calling hello aronere mb maybe mwana ore nyate result cha itikariura wengo arendete and you relatives, friends, enemies, you know, to take umenya enemies inina bali. They are calling. Dingenda ukana ni katapia kwa katapia mbona kate sawa nyonto that's a personal issue. Into kidage very personal. It's my result that the yandeninka and mdhiru muchiari kwa wabati kutha kimenya. So tuambirie na ontoboba pressure kire achiari kutha bakienda ana baba gekira uniform na kuonekana ure andiki au isawa purity no kwa nacho kumbira ntiko lirwe no kwa nacho mbira ana mwana jana ndito tete results ya KCSE okay ukiriara nyomba nenda twambiria na musiari akiriara nyomba results ya kumira kabo kungugu naona kira mwana ura performete bure ari unaturea sitting twin there nindi wambiririe ku receive course enjoy amefanya nini mwana viviti ate atajafanya poa no ije azamusia de ure kwira bangi atathithia bwega she has let us down and the efforts we put on no kwana mwana wale ambirage ku feel down immediately self esteem yes ina maga orio irio tukuga musiari
tiga wengwa igwe au kwenda tokanania musiari wengwa ni igwe wengwa from deep within me I have to call Purity nimwambie mtoto amefanya 1 2 3 noje nande kwa tugachuja watu in your life kwa tugachuja watu yes kuro kuringira ina nia nzuri kuna mwingine anakupigia out of bad intentions no tokoro ukwana jaka kwenda gukenera mono results usi uma lakini gakwenda asambazira bange ntakwelite should fail no kuona lewo natu as parents rĩrĩa mwana perform course ito receivaga siegie ana beto na results ciao let us be very positive. Let us be very positive, especially rĩrĩa kwariria rwa results ya mwana ariaja kiri mtongi. No ntunande akamenya wiri entura yonthe mwana riu atega akona no eri antu bonde anga failed, have not done well story jayu rĩrĩa tugaga atiri as a parent emberia ki mwana okwathia igongwe insist kaire imperfection kire mwana oku uwomba emberia bu bo atomba katari na mainya jangi no ntodire oringire antu ndakura mwana okuma uona inyama anga mekasirika anaambia kila mtu mimi ni failure so kila mtu ananichukua ama failure dire ta kurega skuru mwana akethro agita skuru tutugaiguta skuru guta skuru ya kinyanto mwana akona kinya ndathiria form 4 kana ndathiria KCP I will fail so akona wagikare menya baraba ingi okay maybe ukaboria imbioterera atikwira baba ingi mtu atikwira and deep inside nethaije nte pass nyonto naigirwe maybe somebody ake criticize maybe marks chiawe kwena marks iria maybe achiari betere tendo tamyo leo tuli aliragia le Purity tuli aliragia results sinali ciumire results ciumire jari cia KCSE sikiumaga leo ugokambiria as a parent ukambiria oringiro ne antu kakubaringira irio nkugaga atiri results cia na ba kwenda kwira mtu ukabera mwana oku alia tiga mucia tiga if you tiga gitokaga positively ndio kambiria kuganga ata perform more than expected ame to fail ne nkuga gokera antu bange kwa phone call mwana oku alio aka feel band ala tugaga mwana na ateja skuru mono irere mwana etete wa mwikia a very nice school ja skuru mwa asia dai aba kunkuma na form 1 beta angandi ndeta middle school angandi ndeta chogori angauza angandi ndeta St Mary's na leo mwana mbembi ala 300 lakini ukahakikisha buruburu kana 28 we tuga 300 uriende to ile siambetie 400 ile siambetie na ende iviri yakomba noje kwa kaboko kubana amete 50 ku mwana okweto atonye mwana ugakinyaga nale amarathoni ile akalemanwayo yeteka engineers mtoku no mindro yani akirio ni ria gatigatene ya ateka the very weak aigatigatene na the best ukuona leo rero mwikirie skuru ile mwana ule atemba marathoni ile mwana ule guka chap mount jali ile withaira ale atire middle school lakini yagwata C minus nikyo wonaga limwe out of mount kumira mwana ala middle school no kona atete university ya tujeno yes ino nto atikumbana no rwiro rure ndio wona mwana ule akirema no akaigwa akiopti gwete nyande school ukwana mwana na aregire school iwe atikwenda kaligwa na the very best school kurabwege ukarabwega bagwita mouting lakini marathoni ye musindaga marathoni ile gwiti wanali ye musindaga na ikyo mi I thank God simbisi irejire kuga atire ugwetira ari okumbira bubo kumba bo perfect bo te kumba tigana abu leo kwena itomi bibinge bitomaga reasons iritomaga ana baithania maunto kumania na asiari bomwe ibakira punishment le mwana withire kwa unto ndo Purity jalira mwana akwajuika unto kala ndakariuma gunto ukaitha musiari ukaigwa ka unto gunto ukaithania musiari ukaigwa kangi gunto ukaithania musiari demo wetirio setha za mtoto wa wono rwa kuguru no ijote kwenda kwija uru ino kunura iba maguru ri riu ukethera mwana ore akirira na kaunto akira na kaunto agaicocora agetakero ije ngusocora no ije kali mwaka unirwe na wibange na ate kwenda ku de mwana aringirwa na kwa umia na ate kwenda kuga akero ije rujo gwake gicokurai akero ije rujo ngagwaka akatusumbe no kuona ni ana bangi na ate kwenda kuga oru ino ora unairo kuguka ino ora aringirwe njalore riu akaithania ontubule le mwoko na mwana inya ate kwenda kwijana na withindio ile ikala na ala kaja ka bedroom rire inyabu bukuria ukona alienda kwija kuria wenka leo as a parent tuga inquire fuatilia na ikyo kile parenting bela asiali make follow ups rira wona mwana okuwa withindio ate kwa diore aralagia
ate kumbivu ule alambiva ate kulea ule alaleja thani enyira make follow ups no mwaka kwithie kwina tomaunto au pitia no kuona tomaunto tu au pitia na unene tukija tu develop kironda kie cancer au kumwaje tiate kuga kie kironda gyanko je kie cancer yumire au no toithanirie maunto arasoka jo skuru nala skuru leu getatu dispensary skuru getatu hospitali skuru leu ne nala skuru na ugire na kironda lakini akiuma nja musiari wangu ataije no nto kuona leu nto bora bweja abuka develop ikathi nene leo mbira siari ni jukumu lao wafuatilie mtoto na adu ona ati kulea inquire ona na adu every ndal inquire wona ate kwenda kweja sitting inquire wona akienda kwithindiro mono akala wenka nale bedroom inquire no ntogakira ontobo bonene weja na ndio swagero atanganira bure abo aneneire mono so ni njukumi ya wazazi gintu kingi leo tuge atire imbieto maana baithania mauntu kiambere tugaga ipunishment demwe no kira musiari ya gupanish nikiwetire nalia nikiuthithiriona niki uregire kuthithiona leo ibakira punishment mono no ntwasiari bamwe nabo baeja na ash punishment iria kuona urie mwana mwanka omumiza riu mwana no ukira gintu kingi gitumaga ana baleka kuga mauntu when you are not in good terms na musiari kwe musiari ule very rude musiari utiags yes ukona mwana riu no ukira okwira mauntu nto kinyambere okay mwera gintu kinyomwera itaita Dhanisha, you shout, you talk in a rude way. Yes. Ko mugondo kaira. Yes. So nyana nde ati umba kuira nyuntu you're not friendly. Yes. Ote muchoreo. Yes. Kiwi gitumi kingi wona ana bekira na maunto gitumi kingi ukona rimwe rira musiari untu inya ati otekene in action. Tuga permissive parenting. Ara mwana musiari ati unavailable uninvolved parents ule inyo amwira ati otindanira bami bulane kwa school nira thiri ati oshugurika ukona demo inya inyo mwiro ntobule bwi very touchy ukona okolorire mwana akolorire na musiari ati otindanira ukona mwana alito school gukura ati na bulana mzuri ukona musiari ule ne uninvolved kema untujegi mwana ukona yani musiari ule otoshugurika less concerned responsible yani ati na shughuli umono ukona mwana ole akodia ri inyanda mwira ri ka vivia tena ote ri inyatha inga mwira imbaje 20 kuigwa bwega na kwa ningo korora yes mount jajalia kingi ana ibakira abandonment no kira kwira mwana musia ndimwe mwana ngakira kwira mami onto anti janeria kana anigelete kwe mount jajalia ana bakira kwira ase nonto o akira ase aliba bakunigeleta ana ukethera ningo kira kumwira ampe janiria tuke for example mo letete we nonto tatu ijendera mami no wogantethia ndera baba no wogantethia lakini ukona ate na shughuli ogwo thithia ate purity ukethera otena that passion otikwinya kumwira gwengwa otikwinya kugonto restrictions anabangi bakira kukanwa gwito setha leo ikiogetha mwana asethia na ala mwanka gwatuka inya atirite leo kana rimwe asetha na ala aringirwa na ala kana uga mbirwe mbite yake ni kenda ntonywa ngimne leo ate kwenda kuga manto jala nonto na ukira kwirwo geta no dojo no kwelewa anga kwa pangania mbitire bale kambona TV no ukira kuga oirwo geta no dojo no kumbelewa leo no ana baibakira restrictions kumania na ase adi baugonto leo ikyo bakiraga bakathingira bundene manto jajala na leo kwenda tutegera ri ula tumbokalania na baikenda batwira mauntu kaikenda twere agwa mauntu Bere untobo inkwana Pius Kinoti ariuga nkabone kionyo kethia mwalimu sana. I'm following closely. She is equal to the task. Ibwega sana. Thank you. Ibwega sana nidro kiandika SMS kukurukira Facebook na page ya Weru TV na kinya 40188. No karikuga what next time biyo kwenda twariri? Kwenda twariri manto types sianto. Twalia types sianto leo tuone imbieto ula tumbo thivia ana babaga baka twiraga mauntu ka tukerea kwa ria benonto. Yeah, exactly. Kwina types nya sianto purity. Either ana kana asiari types nya. Type embele tugaga ithoni mtuthoni. Mtuthoni mtwani. Nukenda kwimenyero. Mtuthoni imtu kumu approach si rahisi. Kwe mtu la wije imagu. Mtuthoni. Chamusia ria imagu ka ithoni musia Joe is not the best. Nonto mwana atikari kwironto.
mwana winya gukwira onto buria menyo mwira akarud. Yes. Mtu uno wa mbele thoni, mtu obaire tugaga mtu anek. Mtu very complicated to yani kuando nkala no mwanko mumenyere mono. Uri okamwariria, uri okamwando. Uri oke leo no mwanko so ya we utie kumwando vizuri. Omugwirie mbere kendo mukinyira. Yes. Very complicated. Mtu very complicated. Kwena mtonge tugaga understand mtu ole ya jole otego kona otekyo kiria gute ja mwana rira ugwa imucia dio na mwana oteki agaita gikiega gute matunda agaita jamega mwana oturiona no mbije no ndi yani aletete si uriona jaketi ewe no kuona riu mutego kona yani nyote bigote mwira yes we mutego kona hakuna kikwapo yani utekwaja mtomba ku produce anything good kwena mtobana tugaga rainfall mtu you can rely on and blessing to many mtu omba kwithe kitharimo kibaba ingi na ndi nkenda kuria musiari untegete tunde ogwale ali gukira antu babo bana kiriana baku ogwale kiriana babo bakule purity ogwale was a parent kiriana babo ogwe uri rainfall uri anabezaga bakethira at least bakaririba bakona kira bakona bakaririba mtu ukubatharima mtu a blessing to many no kuona mtu kubaliria bwega mtu kubayimbiria mtu kuboria bulenda ambi that is a rainfall mtu complicated ni musiari complicated inda performire yes lakini le niwambite ogatwikia kunana ndi no otwikite oka complicate manto oka complicate anga bota dhambi au nande gotirio bota no kuona gutengo cia thiongo no bota perform yani una complicate maneno tu ongenda bwatire ni thoni ogwa musiari le no ana bakibomba gwa approach isele eba gukwijira kana bamba gutomana na no kiera mami nandi ibe na mbendu mbakurania no kiera mami no kamwira no geto tugira atumwira atuthithio ri no kuona leu musiari wontegete tunde wankuri atire kira antu bo bana ogwodiku ogwojukagiana baku atia leu piritere tone tutege otio tombo kalania atia na sia na especially nandi benja ikenda tone tombo kalania abo ikenda tumenya ria benonto kemwe mbiraga aciari avoid harsh punishment heu nemwe kiabire nkera aciari atire ugapanish mwana oku kire mwingi ugapanish mwana oku kire anto ageni bejire na nukumu kana bare inyana bangi batano no mwiri ole alere kumaga itanara kiumagi giki ana bangi bonde bamujukagia asafilia and then bullying yes leo bakamutumaira ene mokali once kumok mwana oku tana kiumagi ke gititonywa mubire ne jo tugite no kwana kana otithoma jore comparing yes comparing ana tugaga in Psalms 127 verse 1 mulungu atugaga tere tiga nyombe kale twene ne murungu ameaki tiga nyombe yaki murungu ameaki ni utheri bainogagia leo ugo musiarire tugasoka nkienda tumenje on Psalms 127 verse 3 era yugaga atire twetikiriana ba murungu atwele oura bakari Psalms 127 verse 3 yugaga twetikiriana ba murungu atwele oubakari nonto batiombi omwe bonthe ogwakurore waire baku bakari ogwo no tune yo nimbiro iteu same way ana ba watwele kurukathika mono kurute aria kurugakara ikirete kurwaragia mono kuruga perform mono kurute perform kurinvest kuthambia kurinvest kuruga kurinvest no kuona leo ito accept ana ba twere murungu ule bakari gintu kingi nkauga atele ogwo musiari ana baba beto ito ba perfection utwendaga itotigane mono nayo God sima tuga te realistic kinyali okwira mwana ndienda wijai God ite realistic kuringana na ina inyo mwiketie kuringana nyina mwana ogu ali kuringa iskuru ko mwana ogu kuga yali kuringana na mainya jawe ndemwe kethira te realistic idio tugaga atiri ke mwana omba ku realize wengwa ke emberie na mwana wagakena mwire you have done well mami at least you have achieved ikiombelaga asiari atiri kuthiria form 4 itithairere of your spirit kuthiria form 4 na mwana alikia kigerio challenges isi jaira challenges isi umaira kwa winya kuthiria form 4 mbira musiari
amba twire cokera Mulungu nkatho ni wathithia coka na ndi cokera Mulungu nkatho kariki mwana okuna we omba ku achieve nuntu gatari na ungi na wone it's not gone or is not gone atire uwathithia imbije kulungi nyota athithie kigerio na ajirwe na akwirire nau no kuona mauntu ije umirira nau alengwa sukuru bulu mauntu no umirira nau ala ditwa na ala no kuona kara kwa yes kolo bayingeri thai leo irongu gatire ke mwana athithia atukimbirie then gento kengembira gaciari atire twithia twina time ya kuthikira mwana musia mwana alimbira atia kana ri mwakwira gonto witite meakwira mwana wona agi prepare kwira kaunto no tujari mama isana ambira kama akira no ije kana kamburia mami nkwire in fact no kianiambiraga mami nkwire uketha na wewe musia no kidireta na leo kiani ukona mbira ukamutiga mbira leo mbira mitete othambinto no kuona kana mbira ntera kanya yes leo no kuona kiani ambirio mbira mami nkwire umeke no ntore wa kwenda kumbanga bangania i leo ngeta ntobura au keep off na atembira no kuona na leo no kwithire no ntwe very yes mami nkwire mbira ukaigwa mbira kwa mbira nkwigwa na murimo leo no kuona at least nko kamera mbira ndandi no kuona at least leo omo create time mzuri ikanya kega kana we mwera mami mbira atwethimone no je batu twitania kwetha twethimone mbira aikwera mami antie na tankaria leo ni ndio thimone no kuona leo ogwe yes leo mwana ole atekaga kona ogwe ata ushughuliki na maneno yako kuna ile umepea no ile thimu eku kipao mbele you as a parent mwana ole wa mu keep off lilo tugaga atire ile wina time mzuri ya kwaria na mwana ya kumuthikira aliuga atia ukona ikenda at least mwana ojo aigwa inyagi kwira mantu jawe aigwa kintu kingi tugaga atire ana betu ituba for you as a parent ana betu ituba make ile follow ups mono ikenda jona mbugire ona ale muikulele ugainkwaya ni ati kulia wona kipete ofle mwaikira kalira nje kwa na bakira abakalira yes mi mbetete mwana nkobothe athande akalira twenkobo na ante kwelwa imbireu nte omenyaga kwira mbugire na ale ante kura kiu riu akalire ali te kiu iki musumburia na ante omenya ni mborerwe ni ketha imbugire nte kura kiu riu ndina ndio no akirira yani ndio na isi aitaga ndele asiegerania mitho no jere nte kumenya akirakiri ndona kairia isiegerania mithori atega ndele agata ate ukonia yes aga na ante ombira irio nkaja ku realize nkamurimbi ate ombira hakuna nini hakuna leo irongeja ku realize kwe ugwetire leo nkona atiri antu ambija ko agwato pressure ambija gwita asibitali tiangule kenkweri kiangiringi ule ka kiangirije lero ale rothi rogire kethande na no kuona kali utwarie nkagure njo kwingi ndira nkona kwe utwarie no kuona lero ngukwira atiri rire ana baku jari bakinya gwita methori kana ukona muntu metho ijatuneire airirira nau akaumira na kulura tugaga atiri you are not inside well lakini kile antu no kubonia you are okay Zayu inyambaka inyana baba ndaka purity ndogire asiarire ito forwa ya primo mwana ategwita kansene muthaka ukarigwa ne ati ari wira to byathire kangusi yathirire atekumba okwira ugo atekuoria utekumenya rero mwana ukauga imto mulena ategwita kansene no kuona as a parent you are feeling ngana baba tuli toikarania na bwata relationship yakuna mwana ni mataga roti wende komea maunto maingi wende nya okay nya komea mwana okunomba kwithira for example kwa mwana okuna ali impregnated no umenye no ntoka menyo le agweta muno ere bokwararia ukaigwa ele kidhairi yakumono no wakwire wengu akuna alikuwa ananiambia 1 2 3 no kuona lakini leo kaevia haikwa angels haikwa laika no kuona leo mwana atiomba okwira mauntu ote mtoci aramuraika no manyare sana tukajikwaria mantu za mwana ithani untu bakwithirwa okuari nyuma no te muntu ithera gwagici aramuraika ndengenda withirwa gitwira untu bwa mwicho buro rengithirwa kinyiria sana untu mathaja tuja kajomberi kuthaja kiringa ukuta during this holiday kitumindira ndawe je gitene diri sana purity during this holiday kwina kugwirwa gukwinge kwina mantu ija mainge au yo nyanko mayo na irakanya karira ntu bagwire tukenda yombe kuthira igitonya imbi withiro ki advice mono achiari
gukurukira ana bao gutwira twithira twi friendly kiri ana betu tubathikire ntu ana ibenda kuthikirwa na tumbe kutha tukibainya kumpa motivate bu ibunde thra nki understand and thra nkimenya inambe thra ndi ketha ndi thoni kana ndi egi kandi dustbin ketha ndi rainfall onini nkomenya imbinde mpikire mantu jo jonda nyunto nto no ikathe inimbi jena ndi muchiari okwo imbi kire mantu jo Banyande na chiari yani na inkomenya oranderi so omuntu nakomenya nande yari kwagwa so imbiomba kwedrokira achiari kire muchiari wonda orote utereiji maybe a toxic that thoni manya thoni ni ikwa toxic kama kwa ntobareria achiari very narcissist mwanka agikura akinyojo tukinyi ateng'ana irubiri akuthithirwa ikinya muntu agurirwe etanjewe no umuthingatiritie yo njewe na kwethira too toxic na mwana kethati kuga siri ewe menya ntumbi gweja nkwira mami okwa no muthuku uti mwana umba gukarande akwira my mom is bad endelea akura no bete baka discuss na kurubangi ende omunini manyi mtu very sensitive so onto kana kale antone ara na tombi kuthokia advice muchiari ura nikenda kombenya wengo kwithira kigaruka towards the purity twire mutegeri wa weru TB bolake ni mzazi ana bakutia kubalia mantu negative no kera mto mantu janje ku negative I'm sorry angwete a man mbiraga meni atire waigwa gwitwa gwatikiro ndu gya gwita ugetokiraga antu na mwakuru kwa kariona kwa utundende ndakura musiari ugetokiraga antu ri ana bakwa bakariona ngaiba umagaga anga batevivagia anything bad concerning your children mekunikire cover it kala ndi nyomba na ana bakwe jora mbugire okaire uga collect mwana ati collectagwa in public collectera mwana okuna ndene nikiora umagire nikiora vivili 1 2 3 nikiora tiri oreka kwije in time no kuona no ntolira mwinge joka amenya makosa ja mwana oku no kuona inyate na makosa ukaigwa bekwira muonire kuna arapitiete no kuona demoni wete okera yana ntubangira purity omwira nyalere ateku ukaigwa arere kwangania thainu ije membi nyale arere netire ka no manya au eta kuga no una nde acheri bela betapa kera na ba uketania na mononga ni nyuntu go ugera of course yeah no kugatire musiari go ntegera tunde never tigana na rwale ruthuku rwigiana baku ana ba collectire ndene naja mbuge atire kaire purity we as parents ana baba betu ana baba ku purity umenye utira na baitha bakabaku utira baka ana baba baitha kwa na bebega muno utira bakabaku leo ugo wekenera baitha success ya baitha kwemberia baitha ugo baku uronora bathoki muno bangi bagikiana Mombasa kana wherever bale kalanchi nyisiro kana miro baku ali anto bale kwa na baba bebega muno bagasoka bagwita ebyatho rero mbugaga atire musi ali thambia kana gaku kakali o gakali kathambie gaketuguta kende mono kana gaka gaku ikoreria ugakura like tunde ngukura nkendo tethio mahali ana baitha batija gutethia ugeta ana baitha na batija purity ana bakwibomba gwita na bagagita ati abagwitika kwa uthaio kuona batena inya batetherie bagikainya thai batena omenya bwa mauntu batetherie ikenda rira bake ukethea ona gwo kiendo batu ukienda ndamu ukienda gukundwa rojo ukienda kangotore ga cibitari ukienda tundawa o baba ibo bagotethia ana baitha bagukwa na bebega muno batethia bale akwie bagutethia purity nindu kingi mbere musiari atire mwana ojuoku ukamenya ake na ale akoserete njira ile umbaga kumucollect ukamenya na ale atererete njira na la performa bwega yo ntarire fie ngwathira bimya bierenja ogwe menyera saindi yeku no mwana amenyere saindi na matokeo chakaumira cha mega no kuona le muntu nagwatire saindi we bwega ungia gwatire tio wikia mwana le skuru ile anene kuleangirie kana mwaka no tenacio agatinda engi me remember
I remember I was in Gwen house. Twari baba ingenderera mano ntonde ngwa kiumia gikiende ngwa nkana kiumia ndo. No kwana nkija next week ngandika notice ya the previous week na igwo kwa stress na ini ngo strain ngikala kairi mpengirwa riu ni ndatura na maukuja kwandika notice uri ndo ndakinya mwendera mambikia ni ndi school mala alega no ndona strain re riro tugaga atiri yes imbije ibwe kaila efforts muno asiari lakini mwarikia mwana naria agacoka atinda anja nagwa no kumundimandie B C A no kuona na riu atena mainya na akadire nja kiumia ndo na kingi riu ri atuthithia ora tukomba we as parents bora tutikomba tutigire bala bakomba teoma Iboga sana Purity na iboga sana nyonto pa mataro ja mega jara wampa ikwithirwo gitwa rukirirwa na rukeja still next year nyonto da na ruiro tukuinga batwe iro tukuinga ja indi tukambanirira wa January nikenda ugatwira mantu ja maingi mbere tushoka skuru jara jegi still nja chietu michi yetu nyonto antu ibadura na January muno nyonto wa fees ina mdenge ndigo gwita mpombo igo gwita ni muthikiria kuga inkwenda kwaewa mataro ni mutageria akukuria ibwega mugire kare mbitaga Purity Muthoni the psychologist me nambe kwe thimu pejane mtu no andingire thimu kana mbithara ndi nkubu uganswa no mbone nkubu riu ndenda kwejana nambe kwe thimu ikenda mtu ura umba kuwethire nontu akandingira ngamathira aria keja akambona na tukalaniria na ntarantu mantu na maingi why do people commit suicide nikino ntu ekoro baumala ga mantu maingi Purity na groups nyingi na I thank God nditirite antu baingi ngoge nkona be text na kia mulungu ibwe kali unambe kwa thimu ile 0721 981 900 0721 981 900 ndio tuelekea Purity le nombitikiria leo nkevie antu bara bonde bambigi tunde yes wakevie please mbambe nkevie my mom Jeni Nkwene musogomona na kana gakwa Ken Murioki na kathomi mbije bale abo bantegeto this morning mulungu abutharime babo we riungwa nyamu nkubakethia bonde na asole bako imbi baba ingi mami njinde nkubo baingi antu asole bako ibaingi niwe I thank God na ntu bantu bara bantiraira nkethia antu bemirweji kwina Ken Kiambi kwina Mwiti Makutano bale aja I thank God for them ni antu bantiraira muno mulungu abutharime. Thank you very much Purity, God bless you na gukiria kiwango kingi kumanarwa nkagibwaga sana mutegeri wa Weru TV ntu bakuthirwo kigwatana abo tukire mubango twa kugukia Wednesday rito mbeta wa Purity nguta tugashemania ntuko na wengi mwathani akiendaga